Asia Vilingi wa Mauvoo. Ni saa 3:30 kamundele masama abilika ya miloni wasua masama iluma ko manyeli kwesela Vilingi ni wa Mauvoo ni na wekwatukana watinda nesa mothanyani wa umundi wa kwambelelia matuku emuonza mwi wa nyanya mwaka wa 2023 karibu ni umanyeli ovola makiteka mono vaile mbetani itu ya ukamba na ndi itu ya Kenya tonera ni kwesela ile itatu kenda imwe itano namba ya utumani mukuve vatendevi na ndeni wa mitandao itu ya mekumo kanili unenge mawoni makuyulwa Mauvoo ngwetha ndio somea ungu wa ndatika sengeva muno miongo ina na itano neto ERASTUS kethokwa NZOMO kwa oyutu ambe kuona amwe kati wala tumanengete wito ala tukumbanesye ne bamwe na nye yunithiwe na handshake na Raila ninalea ni uneni wake President Ruto. Ndongo isia Azimio Mombasa kuteta kana Kenya kwanza maikwenda unena nyanamo. Kalonzo na Karua kwenda serikali ya Kenya na US kuiva alama kunikia ni mbomu mwakani wa 2019 na nyanya. Na anduala mekalana mamudha memwanya mazako kwenda serikali ima ivembeza sio. Vilingi wa Mauvoo. Kalibu ni umanyithie na tuyambiane kana kavinda ka unena ni akati wa serikali na ngaleko ya ulei ukwekwatiwa kwambia wakati tu ndongo serikali nino siende kumya miungamo myumo yolo wa ni chao cha ile unena ni wa sikalone isusia amemba ekomi kwa ivinda yingi President William Ruto ni wathingilile kana ndaisaitikala ngethi kati wa kina mutongoi wa Azimio Raila Odinga aiwete kana Azimio ni yiki nesa kutangasa kana onamo maikwenda handshake aimenda ingi matangase kana vaimanda mano angi maithoko makatwa yesua va Kenya. Ruto anena kuyo mundi thini wa kaunti ya Nyeri ndambokani yake ya mithenya 5 ilembetani yake mani vala ndamboka isu yalika muthenya wa katatu. Joseph Kitheka na ilivote. President Dr. William Ruto inenia kuangaliko sia kaunti ya Nyeri ndambuka yake ya kimanila yavika muthenyani wa katatu umundi nwathingilakana vaingethi igwisa ukose wakati wake na ndongo yolei Raila Odinga aiweta kiki yotethia mwenenthi kwa OU. Tumekubaliana hata na wale watu wa upinzani, tumewaambia wale watu wa upinzani maneno ni ngapi? Ni 2. Jambo la kwanza tumesema mchana. Unajua hao watu wamezoea tabia mbaya. Walikoroga Moi mpaka wakapata cooperation. Wakakuja wakasumbua Kibaki mpaka wakapata nusu mkate. Wakakuja wakaangaisha Uhuru mpaka wakahama na handshake. Hii ya mahasla hakuna handshake, hakuna nusu mkate. Ama namna gani? Tunaelewana? So tumekubaliana mambo ya handshake na nusu mkate wasahau. Ruto ni wakulia ukaliko wa Azimio kwekana na nduthi na kuothothia enenthi aiweta kiu ni kivite ni ivinda na usokwani ni wathelile tene ndito siake ikwarombo ni munini wake Rigathi Gachagua. Tumekubaliana ya pili ya kwamba mambo ya vita, mambo ya kuharibu biashara ya watu, kuchoma mali ya serikali, kuchoma barabara na mataya, kuharibu mambo ya nchi na kusabotage uchumi wa nchi, hiyo pia itakoma. Ama namna gani? Tuko pamoja? Na nimewaambia nitawakalia ngumu hii watu. Ati mtu anaenda kukusanya vijana ati wapige mawe polisi. We want Kimani Ichung'wa at your team. Before you start these talks, you make it a condition that Raila Odinga and his team must denounce violence as a way of sorting political issues in this country. Na tuliwaambia jana, sisi tuko tayari kuongea mambo yanayohusu mwananchi wa kawaida. Mambo ya kibinafsi, mambo ya kugawa mamlaka, mambo ya nusu mkate, mambo ya handshake, hayo hayako kwa meza ya sisi kuongea na wale marafiki zetu. Na leo Mheshimiwa Rais asubuhi nimeongea na Mheshimiwa
former Vice President Kalonzo Musyoka, na tumekubaliana Wednesday saa 5:30 tutakutana pale Bomas, sio kwa hoteli. Niliwaambia hakuna chai na hakuna pesa ya kununua chai na hakuna allowance. Kavindani kunake munene wa maminista Musalia Mudavadi ni wakulia uleiwekane na siasa haiweta kuma usakwani wa vita mwaka umweni mutheliyu na ni mailite itikela kana Ruto ni wa musumbi ula wasindie na maimunenga evinda yake ya kuthukuma. Kavindani kunake Ruto haikulia anewe vinda yake ya kuthukuma enendi. Na sisi tumesema kwamba wale jamaa wasijaribu kusema hao ndio wataendesha serikali hii. Wanajaribu kusema watu waende kufungua masava na nini. Kwani mwaka mmoja imepita na ujui kwamba rais wa Kenya ni William Samoei Ruto? Si hiyo ni wazimu? Si unafiki kabisa? Si ni ukora? Ni makosa. Vijana tumepeleka shuleni, wamesoma, wametoka shuleni, hatujawapangia watafanya kazi gani, wanakuja wanahangaika, wanaingia kwa pombe, wanaingia kwa madawa, tunapoteza generation ya vijana wetu. Na ndio sababu mwaka huu tumesema kama serikali ya Kenya, vile tunapanga masomo ya watoto, vile vile tunataka kupanga ajira, vile watapata kazi. Joseph Kithekangili vote Vilingi wa Mauvoo, Mutongoi TV. Aya ni muvya muno mundu ikitheka tusongera mbe Mauvoo mewakonia unenania wa Azimio na Kenya Kwanza ndongo isia Azimio kauntini ya Mombasa. Evo muyumbe wa kaunti izu Zamzam Mohamed, muyumbe wa kiliombunge cha Likoni Mishimboko na munyanyae wa Changamwe Omar Mwinyi ni matula mutindo ngo isia Kenya Kwanza kwa kila meweta ta methitwe mailiana na unenania wa na kukwatekana kwa Mauvoo vande itu ya Kenya ndongo ii sianeni ya Changamwe kavinda kala Zamzam wethi wa ayambisia walani wa kunenga na ilovia sia kinandu changafu sia kimanza cha silingi milioni 16 kwi makundi ma mwetu miongo ili na nyanya Angelina Mose nilivota witu kuma Mombasa. Ini siatula mutia mama ayumbe murengo ni wa Kenya Kwanza kwa kila makuwetakana nisithito iliana na unenania kutoa wakati wa serikali ya Kenya Kwanza na ngaliko ya ole na ilani ya Azimio la Umoja. Sisi tunamwambia Gachagua, kaa kando, wale walopigiwa kura ni watu wawili, ni Ruto na Raila. Wewe kaa kando, wazungumze, tujue kama ni sava inafunguliwa ama kama kuna kwenda vipi. Hilo ndo ambalo sisi tunaangalia. Na yule mzee hamwezi kumchezea. Mutamtukana mtakavomtukana, Raila halipi mtu pesa kwenda barabarani. Masufuria tuliyatoa wenyewe tukava wenyewe kwa kichwa kwa sababu ya njaa. Hii serikali imedidimiza mwananchi. You cannot double the tax wakati ambapo wananchi hata kazi pia hawana. Muyumbe wa kaunti Zamzam Mohamed no kutula mutindongo ya ala aingi mbungeni nene Kimani Ichungwa na muyumbe wa Kiharu Ndindi Nyoro kwa kila ukuwetakana maiku munenga mutongo wa Azimio Raila Odinga ndaya ila ya ilite. Na wasifikiria sisi hatujui kujibu. Ni kwa sababu sisi si wenda wazimu kama wao kina Ichungwa. Yeye anzaliwa juzi anakunya nyuma ya nyumba, Raila Amolo Odinga tayari yuko kule juu. Leo yeye anaona anaweza kwenda mahali anakwenda kimtukana Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga made Ruto who he is today. Raila Odinga ndo amemtengeza Ruto paka leo nyinyi mnamuita president. Yule mwingine naona kitafuna mahindi, utafikiri alikaa njaa mwaka mzima yule Gachagua. Gachagua mahali anaenda kila mahali yeye ni kuharibu tu. Mahali anaenda kila mahali yeye ni kuharibu tu. Na ningeomba Mheshimiwa Rais, kwa sababu yeye ndiyo ana mamlaka saa hizi, asitishe lugha mbaya ya viongozi, kutukana viongozi wa kitaifa, including the just retired president. Sasa sisi tunaonyesha watoto wetu heshima gani? Kavinda ni kama muyumba wa Changamwe Omar Mwinyi ni wawetakana ngwatanio ya Azimio ndiviki ya kuite handshake nthini wa unenanya indi ni kusukumesya ngalama ya mekalile kutheswa ni kana kumwitana mwene nthi. Tuseme ya kwamba tuzungumzeni, na tushasema sisi hatuna haja ya nusu mkate.
tuna haja ya kuzungumza vipi nchi yetu itasavu watu wetu wote waone wao ni Wakenya halisi. Wangapi hapa wanajisikia wao si Wakenya? Na tumeambiwa lakini kwa sisi si shareholders, ama sivyo? Kama sisi si shareholders, it means sisi si Wakenya. We are only here by mistake. Kwa hivyo tunawaambia wale wenzetu ya kwamba sisi ni wastaarabu. Na wiyovo mishimboko na ula ni muyumbe walikoni nukuetakana edhu nenanya uyivikia kusia matunda ni makulasimika kusiokia maandamano ingi. Lazima tuzungumze kwa sababu Mkenya ameenda barabarani, ameenda maandamano kwa sababu ya hali ya maisha imekuwa ngumu, imetuchosha. Kwa hivyo we are ready for the bipartisan talk, lakini we don't want to be dictated. What agenda are we bringing on the table? Our agenda is the agenda for the interest of the Kenyan people. Sawa sawa jamani? Na sisi wanajeshi wa Raila Amolo Odinga tuko macho. Na mkikataa kuelewana na vitu ambavyo Azimio wanataka, tuko tayari, bado tutarudi maandamano, ni haki yetu. Changamwe oye! Changamwe oye! Wametaka, hawajataka, yale matakwa ambayo Raila Amolo Odinga amepeana ndio ambayo sisi tunaangalia. Ndongo isi anene angalikosia changama kavindane kala muyumbe wa kaunti Zamza Mohamed wethi wa yambesi walanyoa kunenga na ilovia siya gaf siya kimaza cha shilingi milioni 13 kwe ikundi miongo ili na nyanya siya amoitu. Ngilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Tuovou onenani anenekana muyumbe wa kiliombunge cha Masinga Joshua Mbidi Mwalio ni wenda atongoi maazimio medhiwa na umesio na kunenga mwanya onenania ula uvanie kwambe wakati wa serikali na ulei ainenea isione siya kwambo ekalakala kwa wambo na mothesia ila si Masinga kabinane kala ukuvingwa melati ya maendeleo Mwalio ingi ni wenda enende na atongoi kuitikilana na mivango ya serikali wevo ula wandevi siya kote iweta kana vauta vo maendeleo makwesa kuoneka Beni Mosau na ilivoti. Muyumbe wa kiliombunge cha Masinga Joshua Mbidi Mwalio ni wenda atongo ingaleko ya Azimio One Kenya medhiwa na umisio na kunenge mwanya muvango wa unenania katikati wa President William Ruto na ndongo ya Azimio One Kenya Raila Odinga. Ni mwezi yukwino unenania wa Raila na President. Kila kiunzenya naona magazeti mayasi yae opposition ya isye makati wonenania kana mazioge street tika tuya ulumwi yu useo mundu Masinga ideti yenda maandamano ni twaleile na twasya twisidikalini tiyicha mabia nundu tiyiza kwilela isilia chongo. Mwalio aweta kana tiusio ndongo isya ulei ikaende ya weta kana nimeusio kia maandamano alamethi itoni mawasio na matena utedio kwe mwenendi wa Kenya. Na ni woni yesi anondi siya thangiwe siya Kisumu. Miongweli na Muonza sinakwisia Nyanza. Kamwe ka Masinga kabacha ngosi no kana adio kwa bati duku. Na kangi kabamo thesia kana tho kwa bati chao. Usino bati duku maendeto si unsikuri sio kisasi kokisi kana ni weno ke. Kwa unenda kumuya tikale na Mungu Masinga. Yu aweta kana vena vata enendi market kila mivango yonde ya serikali ya Kenya kwanza ya ndivisi ya koti nundu ni vova kone kama endeyo. Kwa unayutienda tunenge mbeji tu koti nikenda tone maendeyo alame kwikwa ni president like vila. Finance bill le ambiye yukwa kuvuku malie de na kuota nyambesa. Nikolania 9 billion per month. Au zilevi peke yake 9 billion. Beza hizi ni mbingi nize tikwa tiaka sinu kuweze vya mbingi. Fuele lapi ya dola tuingali tende na hotilwa. Tiipa 16%. Nikenda wezi ya balabala siyo dhezi ya gewachao. Ndi itaumitwe kote. Ukadhi Amerika. Uwagulia landu magumeme Amerika mekala hapo miaka ya 10. Na hii zauka uliona wakana pound ngilile ukulia zienda hapo niko tuitha hati litwe kana wenu kuendea na uthukuma vakuve na President William Ruto ni kuithiwa mavindasu angi ethi ya wangaliko ya ulei onye ni thukuma na weba
otsu ni baundi ni wake ne bondi wotokuma bandu bangi nengo bandu bembesi ningwina nineka ubazije ni miaka yana muneo na maendeleo ko maendeleo la munoni ndola masidi ebyoka paika Kongo paika na ndona barabara nina kwa midenia gezu ni wono ndo izembie kuma kwa wanzilo nywe naonga na bya ni bigie bako ela midoni bikiringo secondary school nono nina ye musumbe na ominyaka inola mbeye na malizia weza hii hiyo kitu gani mwalio aitambuka isioni sia wambo akalakala kwambo na muthesia ukamba wa masinga kuvingwa milati ya maendeleo ni wa makuli ya NND kuendea na kwiyandikithia nthini wa NHIF otondo ithitwe aimathuthia nikenda kutethesia kukwata uiti na ngalama nini kumana na maumu makimikalile na ukwati wo kwitha wi munini nienda mwibundishe kuiva NHIF kadi ya NHIF ni maana mena kwa mulota tukuma kadi isu ikakumia hospitali we mwaitu na nauna siana siako isu ni kadi ya maana muno ase ala nibia ase maana tano mamiongo thandatu nibia muse na muka na maiki ndu maiba hospitali ya private bathi maiba na kadi au nyege bandi jake wene waitwa na yenu kam na ine wandawa kuni ndani mwe please osaika adisu nikenda wisevia nitwasubia maisha maitu nundu wao ndukuna oti ikana Gilivote ya Vilingi wa Mauvoo Mtongoi TV ngeni tawa Ben Mosau ndongo cia azimio yusienda nthi ya Kenya na Amerika kukwatiania kwa bakuvi kwikithia NND onthe ala makunikie ni ivithukia ya kiumamai mwakani wa 1998 ni maivwa mbesa cio kwa wasio wa mathayu na maumisie ala makwatie miinio ndongo ii itongwewe ni mutongoi wa Wiper Kalonzo Musyoka wanyanyae WINAKE Kenya Martha Karua kati wa tongoi angi ni makwatiania na NND misie na endwa ala makunikie ni ivithukia ye kwa na miaka 25 ya maumu kiyo na cheva kwa wasio ula makwatie Benjamin Mwaka nukutwelesea mbeange wase wa vamwe wa kusukumisya NND ala makunikie ni vithukia ya kiumama imaivwe ndi nthi Amerika ni wayumilia kwa wase mukele mukwi umunthe atongoi maulei maseneta na NND ingi maikulia nthi ya Kenya kukwatiana kwa vakuvi na Amerika kwikithia misi yonthe ile akunikie ni akwatilo via siandevi kwa wasio wa endomo na maumisie mene kumana na ivithukia thi ya mbomu. It's better late than never. Apart from the court battle, I think that a time has come when the two governments must sit together and see what can be done. It is not enough to say the matter is in court. Both governments have a responsibility. Injustice anywhere is injustice everywhere. So many Kenyans died unnecessarily. It has been said we took the bullet on behalf of American friends. But we also want to say that the time to bring closure, I agree with my sister mother, the time to bring closure is now. Vithukia thi akiumama itheelekelwe maofisini ma Amerika va Kenya atiwa mute wa bomu waetie wasio kunene kwa ofisi o na kwa maofisi kautala mai mwakone o mevu maofisi manza makwandika alimu TSC ufundi house na miako ingile vakuweta church house utalo wa ikuma na 13 na mbewa NND hingili ina ni matiwa na maumisi mai. That America remains the greatest and the strongest partner of Kenya in the war against terror. And they have stood with us through the years. 2013, when we had the Westgate attack, 2015, when we had the Garissa attack, through 2019, Dusit attack, 2020, when we had a terror attack in Manda Bay and 3 Americans lost their lives. We have stood together as partners. And we are saying that that partnership comes with friendship and commitment against a common enemy. We say a friend in need is a friend indeed.
And that is why today we are urging President Biden and the American government that they should hear the voice of the families of the victims 25 years later and bring closure to this matter through compensation. Chathiki kiuke vindani vinsa maimwana ya mbunge ya Senate ungua mwene kivila Senator wa kaunti ya Masaku Mwandu Agnes Kavindua Muthama yende kukunikila nziasi ya mituke yulo ndumisi ya ile kuebwandi visio katwa sindu kauta ila mavangire kutwaisya ni unenanya na Senate ya Amerika kulungalia maweko ala matuevo kwa miaka 25 kufikia oyu. We are pleading that we are included in that fund that is already there so that we can compensate our people once and for all. And I want to promise the Senate standing for the government of Kenya will leave no stone unturned until we see the compensation of our people. Ona uyo voma kwani kauta me iko kufikia oyuva Kenya na nthi Amerika onde maisukumisya ndevi ikukalatwa kindu kila chendeka mathinikwe kwa mituki. Kenya took the bullet on behalf of the US. We cannot continue waiting for justice for the victims. May this be the year that the victims of this terrible crime finally have closure and have their compensation. Vilingi wa Mauvoo kumafahamu sieno ilovi nye Nito Benjamin na Mwakam. Na hindi ni muvia mwaka na ngewa esu yetutomandhene wa odhiumu o mukuve nengo siokethia na Mauvoo mbeange mawoni maku nengo masoma o twende kwa oidisoma otomani omwe ngaleko ya Facebook ya mundu wita wa Wellington Kingo ya sia atuku kuona kwa maandamano uko Mombasa wache siasa mishi mboko na hindi osu enenia ilangewa ya ndongo isia Azimio kwa kaunti ya Mombasa mawoni maende na kuka ile iteto kenda imwetano na ambayo tumani makuve vatende vi wayambeana Ndeto Mutongo TV na ndeno mitandao itu ya mekumu kanile kwa oyu matukane. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Mukamba ni weze uimani udhui na kwa uondo ilite kubatithia uima waku. Rafiki Habo Clinic ungua Habo Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoitie kwa uiti mwithianu na wandawa siki ukunikili waki science kuikithia nisia ubosiana siena udhu mwene waku nituitama ukibathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, kwalune malenyu na arthritis kwamba toni ndakame kulia kusia kukosa bitha wa kiume, mauma kikonde, asma, mauma mitambo, fibroids, sukali na maua wakwambililia matuku muonza mwi wa nyanya tuikabati kwa kanondu kuthengeania na vengi wa Equity wakeli matuku na thatu inunguni Katolone House ngolova ambe room namba ile yulwa vengi wa KWFT wakatatu matuku kenda tuwe matuta la house kuthengeania na vengi wa Equity kungethanisia na umesi waka wakana matuku 10 tuike tui mall ngolova ambe room namba 54 wakatano matuku 10 ya moto Masako Complex Inn kuthengeania na Rafi Supermarket na wathanthatu matuku 10 ile tuilovi mulolongo kuthengeania na 3Ds Hotel kwa flyover ya Yellow tuthoke mabisini maitu kana tukunesi mukusila noti muonza imwe ile itatu kana noti muonza na noti muonza noti kenda noti Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. Karibu niende na kumanyithia utomani umone kenda tuende Mutongo TV nye ni tabia Ruto athukome a Kenya nesa na ayekana na Raila etunga Kenya na itina na toikwenda maandamano Kenya tuenda kuona nesa ni nzuli kana Stephen Paul ngaleko sia katoteni na ili tuendea nambe ni kana vena bata wa kethi tombeange kwenda ya kwiki wa kuthanga ase amwitu
na kwailia maundu mo makila muthenya ma kwailia ki ukwati wo one kuyanana na muyumbe wa kaunti ya Makueni Mwandu Rose Moseo ula ainena na ndiki mama Mauvoo waweta kwendea kwaila kwa ukwati wa mwaitu kwisila muvango wa table banking mwaitu kutetheka na nzia cia kutwikania kiwu hangi kukwata kisomo ta kutonya kwailia mbeange kwisila nzia ta kuongelwa kwa ilovia ila ivathia wa ndongo cia mwitu va Kenya kwisila kinanduni cha GAF. Mwandiki wa Mauvoo Kennedy Mulinge na ilivoti ainena na andiki ma Mauvoo no kutoa iseke kaloki ki mwana cha kuvania undu wa kuendea kukwata mbao kithito cha mwaitu kukilio kwa tisione cia ndoa ni va kaunti ya Makueni. Mwandu Rose Moseo ni waweta kwambe wa miaka 10 na kivila cha utongo wa mwaitu kuvaniwa katiba ni kaimbia ka Kenya mwaitu tamamine ta kutetheka kwa vanene kusila maendeleo kifadho kwa nyotondo wa kutuikanya kiuo na kuiendesha kusila kundisio cia table banking. Nitwithitwe na kinandu twaningwe ni serikali cha GAF na GAF ino ninase ni tutethetie munundu amwaiti aingi oyu na lamena matangi maki bunundu thina munene wa ikibu kukamba mwitu na bado thina usu winambo bikia kuthela na uze kutha mwaitu masala maingi watumia kuthi usini oyu ni matilikite ukesa kwithia nutonya kuona kibuki bakumini na ukesa kwithia none mwana wa kwika maendeleo na yolongi kingi ni ukwati munini wa mbesa ongafu ino no tutethetie mone ingi serikali kusila mbuya nusu ni tunengete mbesa ukesa kwithia mwaitu itumeke lanzangu leo mita table banking na kwisila kiu nikiakite mwaitu sana na ukesa kwithia ini madona kumela soko meno kumbao akatoa mbemba siake kana akatoa ndengu kana osaloni bunu tonya kosa akayaka wambui byange makuna biasala kuwambui yethose kila soko na mwaitu asini metete maendeleo muno nyumbani kwao na ukesa kwithia kisomo nikithitwo no mbona umenengwe kabasari kanini na mwene ni mochange kithito cha kuminana na kawa kimevai ula wekinite munombe wa kuvitu kithoka katiba ka kaimbia ka Kenya kama kwa 2010 kete utiwa itina kila kingi kinachangia kushoka detina kwa mwaitu ni maundu mama thina no makemusi ukeza kwithia mwaitu ni waimana na mutumia ni waiwendo kana ni watandikwa na ni betho na ithoko cia kifamilia ithoko isi ni sithitwe situnga mwitu muno netina na seni tujaribite sana tuna serikali mubia wa serikali mubia wa county commissioner administration na polisi tujaribite muno sana andwale methomena wathabu wa muthembosu amwe kuikuombini na meskati wa kotini na mondosu ni naseka Makueni na maendete molekete kumana na maendeleo ala musio wa tatamata isaitho wa mavikio vatano utongo wa mwitu nthina wa myana utongo ivanthi ya Kenya. Musio wira tavena vata wa utongo ma mwitu kuendea kukwata mbona muvuthi mwinga inge kwisila kinandu cha mivaila mivini ye cha GAF. Kwisila ki musio weta mwitu tamaka kwata kisomo mbeange kwithanthasya kiukwati na inge kutethiwa nzika yo ningi tasia kutuikanya kiuo. Pala tubikite no tukwenda muno atikimba di mbesa twinasyo mbingi twitho tuthukumite omunango kesa kwithia nitwa involve kaingi na kumanenge projects kandi kale kuweta kimwe nitwethie kana kisomo kitiliku ana kisomo kitekiani nichethiwe thina nthini waka na kiuta program itulai mwene nene la twitha nayo ni kutunga mwaitu a skulu ukiza kwithia twitwe mama nunu abikite form 1 kana form 2 ndami na skulu lakini ayo musomu ai mundu wena wendi wa kusoma lakini atlithio ni family then tukaiwe na family su na mama suma kasioka skulu ukeza kwithia nombotila program kawaida ya skulu lakini alimo ni mamutethe shamba kayika mutiani ninasieka na oyutwe na pakubi etu thantha me university ambao ni amwitu mena siana na misio lakini mabikite university ange makathi college ino ya KMTC ange makathi college cia walimu na ange school bado no tukumaivya mindete katika different colleges na tumita a second chance program. Delivoti ya Mutongo TV kuma Kibwezi kaunti ya Makueni nyoneta wa Ken Mulinge kumana nange wesu ya Ken Mulinge ve mundu wetwa Joseph Mwendo asya shida ukambani ni maji wauziwe tanks kwa bei nafuu ya chini ya women rep
aendenene ange wesu ya muyumbe wa kaunti ya Makueni. Tusonga nambe kalima nyanya wodini ya Waita Mwingi ya kati ni makuli ya gavana wa kaunti ya Kitui Makau Malombe aikithie kanake ya uchaguzi wa mwania na ulame weta ta umathini tie miaka mbingi tachambiwa kwa no kenda kwa ilanja ukuikisio niki maiweta methiawa na maumu muno kukela usini u mainene ya usini u ekali a ni maweta kana gavana Malombe tawa mathie kwa kakiao ki ingi maikulia ndongoi ithukome vamwe kuikithia kana mwenendi ni wakwata maendeleo na muno isioni imwe cia mwingi ila itieletwe itina ki maendeleo. Lina Mosangi nilivota wa Mutwango TV kuma Mwingi. Monero na kamemeka inenze ani maweta kana mena wekwacha na utongoi wa gavana wa county Julius Makau Malombe kana ni mawatho kumakwelana na watho wa gavana uivindani yake ya uteti mokole ndongo inengani ndaiya na kuivetana na nduthi na mwikiani sewande tono kenda mwenenzi kukwacha maendeleo maweta kana kuinduthi mwenenzi tawovikia na kumia MP utweke na gavana atuthukume uya witu ula twamutsa kuyithi nyanya akatuthukume na ni kwiria ni watu athie kana nyanya akatwendecha cibitali na ni watu athie kana akatwikia kia mwania ni watu athie nyanya polytechnic na kila kingi utwekeja na citu ile inaitwe mwingi cibitali cithukume ni kwiria tupisomeria twaisomera chache ka thukuma na batonyeka kila mundu nakinyewe yanwela wake MP kwake gavana kwake mutungia mubeani kwitha kila wegi kuno ni watu athie kana akatwakia kiao kana tiwo na kindu kingi ni watu athie kana no kutubingwe ya polytechnic banyanya ni wandu manya na yu omonde ni twendero twewie tio tweka jo vinga munene wito bwana gavana Malombe kwambia omonde gavana nathukume wea wake na MP anengwe wake athukume nundu kila maino kutanija ithi twithukumwa kana ata nundu kila twathukumwa ithi ni twiwa moyo na twina thina mwingi nundu bende kuma mutu wa ngombe tunga iye bali twitha na thina kugila kwina thina utu andu manyanya waita wodi thio ndi twitha twina thina kuna nengwe mwanya abingwiwe athukume atuthukume na huyo voni makole serikali ikwisila muviani wa oimeikithi kana ni aite nenze ambeu vamwe na machinga maku maemeano kenda enenze ameyo kile kimikalile kwisila uimine kila tukula chata enenze nitukwenda mbeu na muno tukwatite mbeu ithi nitutetha cha ibinda ila mbeu ile thiana tukakwata ndengu ngai atutethe twakwata na mwentu banda ko kwitu kamba no ndichinilo chokela muno nitu banda ngambe mbu waziwazi indi atwete mbeu tunatwete ndawa nundu mwako twina akera ndoko miunda itu twina thina nitu kwitio no tethio kwa njela tonya kuone kana atinye mwena mbeo ya kwania nundu mwena mbeo ya kwani kila ngwenda okulia bwana Neli na twete mbeu ona matinga nitu kwenda kwa miunda nitu ndu kutwa twina kwina mathina withe nitu atsimbiwa nitu akwata kindu kizio ni maweta kana mena wekwacho kana ndeni wa mwaka wa serikali wangilile miongole ni itatu ngilile miongole ni nya kana miradi ila manenga ni ndeni wa public participation taikuvikia na kuthukumwa nathi eke mapi ni alele lo jumete apa oita to lo ita a connect weze kwethe obathukani wa loa na hapa ni wathela ikia oge muno gia nyanya na ziza nyanya no gia nyama jano muno weze kwethe andu ala makengana na egia ondo zu bongo abika mwicho nyanya ekwe benzine na ekwa benzine azioga zizie muliga mwizi cia bano enenzima kia oge gitu twethe na mathina mingi ona miaka mbingi ikindu chambe kila guti gogoje wethu itu andu moka moto boya mwanya moto boya kura moto ani tu mwagia twina miaka theitu ambao otukwe wau angi makoka moto ani moto agia ongutane jetu na ngaba na bina kila ne bano gwitwe bina kila wa ekebelani ni woje wani kyathelie indi kyakwa yu twina thina mwingi na kila tukwenda twenda atutobe chweneta batena kau ripoti ya Vilingi Mauvoo kumanyanya wodini ya Waita Mwingi katika kaunti ya Kitui ni Lina Mosangi. Haya ni maziro ma Mwingi nyanya
Tusonga nambe andu ala mekalana mamutha me mwanya musini wa Masaku ni mekala serikali ya kaunti itethesie ikundi sio na ilovia cia kwiyukilia wetano u ni kuma kwa ndolo mutwa ulani mutandelia musini wa Masaku aiweta kana methitwe maithina muno ni kukosa utethio kuma kwi serikali ona gutwika ni mabathia wa ilovia cia kwiyuna kila mwaka. Daniel Mwangala na ilivoti kwa wethiana na Josephat Ndolo notwa yasia utandithia wake nza wa sivitali muno Machakos level 5 musini wa Masaku ndwala mekalana mamutha me mwana methito maithina muno nundu wa kuvothana serikali na yunda kulia ikundi cio itono kwa tombau nikenda aingimo matone kwiyuna kiukwati na kwa ilia mathayimo na ithitwa thina mwingi ta challenges mbingi cia kikundi kitu cha lemavu ona itepote kwata usaidizi kuma kwa serikali na ni uthuku nukuisethia nundu serikali yo to support nealiteta yetu support nealiteta isi tikalata na ekatwete mondo masiota ma twasita agriculture ikenda tiketethia maishani maitu na kingi tithitwa thina ungi wa kukwata kadi taindo thisi vitale ndwe kata assessment na kadi sine tonye kalia miaiteliu kaneta tu cause ningo kulia serikali ethe patonye kadi isu etukalata nondo tena yopo ona basi vitale ndo esaitwa kenge serikali no etu manthe mbesa tikeke biashara ngeseria mundu no wetethia kwisi taidia lemavu mako Kenya tienda kuona tiboya kwa serikali ni elite yake abiti ikatwichombe na ikatukwata mokoko nikenda wisethia itakwata future ela itu ela ya elite oingienda kule serikali ya kaunti ya Masaku kwikithikana maofisi mo ni metha me mailu ondu mwana sivitali kwa ilwa undu utalo munene wonu na maamuno ela matambuka kundu taku na kwithia nzia itemba ilu kwisila tusululuto akwena miako serikali ni elite osisha nondu pepa ndu isathi ona uliche ya mbata naende sio cia sivitali wisethia ni cia sogwa tithe pesa lemavu kando nundu andu angi mana ngasio situke sethia chokyuno tit mundu takwa yunondu nyengu kunga nditonyo likachoni no lazima ne mundu andusie kuni melete da me masoveti cho kitu yan private nundu nkenda tukesethia yuwe twatwetedia ndwetedia kwena thina na ndu kinyanga kiko na ndikitonyane ya wheelchair ono wiovo ilovia ni sithito sivitukithwa kila mwaka na kuvathiwa muvio wa andu ala mekalana mamutha me mwana ini no avuthu matetheka vala yu serikali ende na ukulwa ikithikana mbesa isu ni ciatumika na andu a kutetheka. Daniel Mwangela, Mutongwe TV, kuwa vaanza wa sivitali muno wa Machakos level 5 kauntini ya Masaku. Tuwa Masaku ni kana aimi kuma kangundo na matungulu na alani amemba mangwatanio ya itheka cia Katelembu ilasi kauntini ya Masaku ni menda serikali ilikilile kumathethe cia kukwata mabalua ma itheka cio amemba meweta kana ni vinda iasa ya veta mate kuitwa umbano na ndini wa umbano wa amemba alama umete kangundo na matungulu ula watwa iwa kwi umundi amemba ni mala asimika kuungamia itina wa kinene na kemwene kivila wangwatanio ino kwiveta siekaloni isu mbe wa umbano kuthela boni mutesene wa kusiaki na tumbanesia ilivoti lori wa kisuni cha kwa kamba gila kikangundo ya kati kauntini ya Masaku mbaya meweta kanawe wa kumanya kana kune olivoti ya ulua mavalua maitheka tuititwa ni Katelembu athiani tumbanite ba kwa kamba na nengi maundu ala metuetete ne undu wa one wa taito ndi cia miunda yitu la Katelembu na nengi otwende ne twaelewa ona mbesa ila ito na kwithiwa siumawia ni kana ila tukumya ni kana tukatonye kuiva taito situ ni kivila ngwatano ino iweta kana mekalitwe lungu ya samata kwata mavalua na ende na kwikia kithito kwithite kana memba ni makwata mavalua maitheka cio society yetu ya Katelembu yakalete miaka mingi members matakwata taito ndidi na nena thukumi avina wonde kupigania soko pikia kiwango cha
taito ndi cia Katalembo icio nthe ready na yevo tueka ende tuende round tumasense tumarabite kana undo mekweka moke mausa taito ndi cio ende omandena kwa talivoti no nimuvokela kinene kana mokulyo maingi ukula nyakati wa memba na mwene kivila uli lazimika kukila siekaloni ila siitwa iwe ni memba ya nanza mayo memba ya mahita kana maine ni wanikukila kwa mwene kivila ndini wa sikalo sia umbano wo yamani wakulwa makulyo ndane atikila kusungia makulyo maito nondo no kuvingisana sanana mundu la twa musakuete witu wa kangundo ndanetikila kwithukezia ni wokela na atutia mukuta note muthelu nesa na itu members yetu atiwa watu sengete nondo jamani ya ilete kutwithukezia nziela tuthi nayo na nitwasia nengi nitwa munengo ibinda ikana ndi akasuani undu wa ilete twita general meeting na kuuka Telembo otondo mona zimena siasa zino mundu umwe muthowe indi tiko tho ni kwimba ni wa miwe nowhere ai secretary wa society ya Katalembo na adoloka ona go biko no monte atwaadize ka otia yo monde mona atwaadize ka osu lakini wa miwe Mauvoo memba ya manda ya kuresekana evindate nemetwa mumbano kiatianisio yuve na miaka kauta mateto mumbano na matawanya kila kiende ndini wangwata niyo hengi kwenda umanya uoithe kasio undu siende na kana siovo ila teta obviously twa viembe twebite mbeza mbingi muno tututika no twekata no twendeala kweva mbesa izu yumandu matakwa mandu makwachao kwa sabeya ingi okila kinekie nikutungilila tutu kutuma abantu katumba tomba go baketi osania na idikaisi Katalembo visuka tukamina na tasio nuntu dio mwewo ndo baenda yanenge tukoli yanenge edabe ndo batoneka silikali idikele itono manda obo idekai ondi idekai lenge siekawa ndama ndo asima mande oneza ndo na title did studio ni siekuma no bungu me tukenga ndikana siekuma nyinga ikia kana siekuma ilango ngamikwata noko mkaundini ya masako nyeni toboni mutesia Na tuje na Vilingi wa Mauvoo kana gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior ni waweta kana serikali ya kaunti ni kuendea na ukwata mbau mathau aithuthia muika kwasa undu u na moko eli Mutula anena kavindani kala wanenga elengelea imwana cia skulu wa sekondari wa Mboni ula wikuma kuweni kuungamia ndi ya Kenya thini wa mathau ma handball kuya ndi ya Rwanda. Kale Buchalo wa Mutunga na ilivoti imwana cia sukulu wa Mbone Boys nine sindi yana ya kuthinde ya Rwanda kwa mathao maelembeta ya East Africa ithaune ya handball etino mathao ma sukulu cia secondary alama na thiwe Eldoret mata muambe kiwango cha national imwana hiyo si kwatiwa kuthiko kile kivendela cha Makueni na Kenya ndeni wa mathao alama etete sukulu ingekuma nthesi ya Africa ya umelone wa sua sivyo ndeta Rwanda ndemoto ya Uganda na Tanzania
Gavana wa kaunti ya Makueni ni wamanenga lingelia kyo mundio wa kuthiko kile kithevelo cha Makueni thini wa mathau alama vaniwa kutoiwa kuma matuku 19 mama yo kuwa kenda mwika kwose ya mathau tawia ni wati ni akanotongo wa kaunti ya Makueni nukuendea na kukwata mbao maundu meokonya mathau kisila waki no sevyo iwanza mevo maundu angi. Now to go to the land of Kagame, Rwanda, is yet another opportunity for you to be seen by sound. I told the same about a team that came that went to Tarakaniti. By the time they came back here, 4 or 5 of them had jobs. They didn't have anything to do. Mesani ya Mauvoo Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Makueni nyanita wa Caleb Chalo. Na ende yuni tuamina Vilingi wa Mauvoo na ndauma alitinenda kwa mbosisi ya amwe mama utumani alamwe dha mwituma ekanambia nangale kwa Facebook ERASTUS mutua wandete yasia ma contractors aingi mwa mayaka nyumba make masiaiti andu ame mamudha memwanya like level 5 hospital vice special washroom sia disabled silikali SCQ and level 5 yesu ni ya kauntini ya Masako tuyokangala kwa YouTube ve mundu okuwetwa Joseph Mwendwa yasia usini NZOMO John Kasuta na ke yasia tunawapata vizuri tukiwa na Munyokie Kimanzi ngala kwa sia yandagu malalani okay Jacob Kamunzio mimi najua 2027 SKM lazima tumuweke State House by all means of voting and usui yasia SKM ni Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kama tongo wa chama cha Wiper usu ya seno nginya alike State House kwese lokoni wa kula atuke kwa mundu kwasia na ingi ningumo tabia avukuwe manguva ni waindikie mwa kwa katoteni twina thina wa kiwu ni Stephen Paul katoteni kwa yake tui ainde silanga wa manguva ni kwatia kulia gavana wa kaunti ya Kitui Malombe avike na kwithiwa aivukua kanaje keja silanga usu ni wavukua na wamuthia yasia ERASTUS Raila na afuasi make meenda kutunga Kenya na yetina na mama nyakana a Kenya ni moivie tuenda maendeleo ti maandamano maikane na president athukome mbona mavanga maandamano namo mailea kuandamana mometha maivangia au maandamano usuetwa Anastasia kuma kaliko sia Masako na ende ni muvea muno kwa kutambanya na kwa kumenda tuambia nginya vautu avika muthia wa Vilingi muvea mwanya kwake Teresia mwende kwa liula Mauvoo kwanzia ya meko nito ERASTUS kithuku NZOMO twithiane eswenge tweke waje kwa oyu ni kuendea utuku wa kwaila tiwanesa.